bako kita Solanasa sambil menyelam minum air di Laki Pataro. Kita melakukan rombongan. Tabe lakombeki luki siluki tumarasan pasaka kalena lamentama lantang karampon koyo. Kasih turusan na Nico Lande. Kasih turusan na almarhum Nico Lande umpatu petua. Pertama membantu rombongan. Kasih turusan camat rantai buah. Waktu nenek nasam adundung umpa untuk bali. Si rutuan moalu lagi seno duka te tondo. Lati baik tebak leo di sea lupa pada ampe almarhum Nek Doni Tungka Sahana. Mamak moh lebih bulan ilang gorang madikina. Di saile baru ini tiro kini. Andalangan dia aluna rambu solo asume ke ramte kadua. Tuan kula umpo lambanan tandung sea-sea. Sarong na totongkon kambuno na tomarinti. Iumpa mo temeng ambe, temeng indo maluangan pa inayan na. Indo pakalayan na diarro, tanpa na di maya-maya. Tanda tiro ni kalako, tanpa para kamatanda. Tiro melako tungka barang baik mata. Tari sana sana maka ida. Iya gaya ngediarlo sana maka ida. Lo sangka di tende ke benda bisara. Domesikan bakal dua suki torona. Natarana kanto di dandang kantoran to di dandang dia temai pesalu sangka bedil bisara. To di tanam kamar kisah dau to kona tiro ano. Belanda iya torona iya nenek mangana sangka dai lalle pangamulan pandan di materi Allah. Langan gaya ngadiarro reke sarapang makaida panglolo sangka dan nenek pak tende bulan bisara to di koda turbai. Panglolo sangka na tongko nang lai kono. Karena benda tongko nami auto bau malupur bau kanan. Iko mana kanan tu pasar yongan yang lambet. Ambil di sungai kadira pada tuna atau sama petaya. Iyo koi okoran malah bina Sulawesi Selatan. Firminan Talu Lembang anggota DPRD Sulawesi Selatan. Lolo Padang di Mengkende. Lolo Padang di Tenan. Langgan di Saran Budaya mereka di Losa Abang. Manaranga paisan malutena ungkadende iya bulanta sana te maika paisana malute pakoro-korondo malute na kunintian kalam donna benda John Rende mangontan langam pembala baranna tau kamban naun di sungi kadera mana tunna Sulawesi Selatan unno koi koran mala bina tosang petayana
rasada buduna to di palolong bina kamarana lagu angka tahu kambar maka di bawah tahu udah hilal lirikna Sulawesi Selatan tanah di Bokada di Depok Ulang Bandan di Matali Alo pada di Toraya Bangka Situro lamba ia taruh bulan atau mangka pembalung bulan pada di Toraja Utara si pengelola bandi ate main taruh bulan atau mangka unden dia bulan kasak kamaran pasar lantai sama petayanan sama pure mayau dari bulan baru ke bulan dari pantai sore jumpa pada mandi kurah jomai padang tua balok karena tumpuk kunuk dainan atau di boda tuane patikan tugasannya si turuk lambak duka to di luas sangka to jumpa domai padang di muntaot kede padang di songka dua padang di muntao iya padang di gente iya matang beda yang bisa bahana nanti aku mah lalong sangka maka sia-sia dai nanna to membanwa di toke to metondo dia ni marang ke bahkan tianana to menari tinggi do kena sandi tindakan to di boda muane katu tugasana daya pada hadiran tebao tondo di pasak tondo kena di bota buah surunana langan si kadang mamali miring ke si karinde kaboro miana jumpa temai tombe tayani taman di baroko sola teme makariman nabatang di kale jumpa mi iya to natara nang toko flora pada dirang tebao oke ulambang niki pada ni mangkasa keke deki laku pada libang bana goa tangla di lambi ema akalim limbo kadugo jangan lagi dedek matara kak butuh benda mi pangloloa sakana bintang prima di pola laku bambana goa di potete laku pada lima kasa si tulung lambak angka taruh bulan nenek mangana sangka to di pola ibu lambak tema to di bobarana kalando umbal umbon pau ngana diumbak pada ngadiring di kalo kede pada ngadimang bangala kede diung mai pada dilo kok guru ia mana di bendan tongko na lain atau di boda tumbuane tahun tanpa gaya batu melolin manggiring narinding lako barak di baturan-turan na babai lako tonna benda paloloa sarungu tonna tunang nangko di boda tumbuane tonna ulang da toma mata mabusa bukti kutung kasana situruk lambang angga pangloloa sangka temai Toma doke rangka nama basuan tarunona jumpa padang limang kasa dio me bambana goa dio me padang nape tayang di gente to di gente ayam jantan dari timur Sultan Hasanuddin Pak Gantian si pangulaban angga to jumpa padang dirang tenor mak to jumpa bela nompe tayang dia temai ringgi mari kenang kali sak ma bilangan jumpa padang dirang tepao toko erang jaya Pak Gantian si pangola bang lamang tema to kita sama dengan padang bicara sito si kapi tema kato nang padang na padang di kesu anna padang di bakle hilang padang di setan nala sangala Pak Gantian di mana sang puhenda makale Langam pasir banyak angga temai dengan jumlah barat oke bulan tasakarang di makale angga tema taruh bulan hari yuk sini sana mana di bumi dolar langan duga batur panna songgo rupa makaraina haru bulan nasane lande dan dia bulan pantara nakada tugai dan mana itu kasanganna umpo sama-sama nenek nang bumakan tenan tudulo kapuanna ia mau sama umpak ia memakan tenan bulan tasa lana na paso bopana na pempan katonganna ditale tinggi dale bunga bulan ilang pandan di matahari Allah
Tabe suling karana anak totang idola tinggalna totang di lomban pokokna. Angga sabulan-bulanna tema taruhulanna. Barrena Allah sukan daurena. Di polik dona bulan dikasih mata burungna di kabangna tonggol turun. Nah itu neken toke di podang wane. Kami kedua dia kesalahan kalau karena di bawah dalam di bawah dalam namanya masih pun oh iya tapi lama juara juara tunggu itu aku boleh kepada Pak dan dia lama parolos sakana to mana dia paro kelompok to aminte dia kalah Andre pulang tahun besoknya dari awalnya Nusantara tahun Nusantara ada kemasan depan Sarira Logana. Bene Donisio Pumuang Kiarno Sekebongi. Natoku, Naiku, Mama ko si Sola Pasak kena puang madua. Mama ko na bumbun lobo, narendenan ko kasalnya. Anda kasal ledarimu, anda lobo garagamu. Tanta tirori kalako, tanta para kamatanta pasak kenya puang matua. Lako tarung pulaana,
misah gaya. Bendan Rambu Bina Rambu Solo ilat terante kalau di patunan nang ayah sangka kabutuan kula ilat tetandung sea. Di pilihan mak balusuk nate dong karambau mak pada susi rende di pabendanan dia lemai rangka malia. Dia lampu pun pada di pabendan si tontong lagi simang tanam tabah. Bendan temai tombi saratu tiba. Tikimba lalap lagi bayu sangkala mata rante kalua dodok sielena tanduk siasa turma kota di wolong umpulang rarama kamban umperendeng bulan di bukutang si biadera di pamata sakarian nabas situ kan rapu diok kan ada si bumpangan belang nakade dek rarak nakada kaworo perendeng bulan bisa ramamali tarampoh tu mete tampo maritim maklawan kalau nama Rio. Lama mikir upati kengkong balar nampak nabote di bolong ilang te baru di pamadatu paku marar kerantian tuyuna kamaran dena ilang te lantang di kota ulang. Karena si sonda tolak dan tomer rapu dalam. Si solon toreng ke tomak kapunan nau unang karang sonda balik nambanan solonan Marion. Anda jembak batu rupan nama inde mai simbol mani gelokol loera di sabu tema itu nadia kada turu to nasaran de kama isarak ilang tengah lembong tondo si kala paparaya bawai matang sakke di pamatana kali gente kali buang buang atau mak rambut alam kali bubuk tak sore atau mak kabulan rapi sudah ngomong pulang masak kelau kalau seorang kita bawai matang sakke di pamatana itu naik bulan apa kita dibagikan bersama sholat tadi pasti dalam bulan di lomba dan masak anak kita bikin tiangnya sholat waktu kita ini masak kita baru anda balik atau orang dalam sholat kata bela ko kamu suruh nasak kaya ko itu pasangan ini kecuri katabe apalagi kuah nah katabe juga para ko penonton lalu penantang nami merasa siya kami laun kali mawilas si kami keluarga iya deh Waina selfie booking batu mama Medika la mesanala upatu papa doni kala tengah menkendek upatu sandrak batu papa Elia upatu kayu Ejo lama sangatlah upatu Asura malam kilo. Ya deh, baina ke Palembang. Yo me tongkonan degen, batu la menabo, umpatu papa dere. Ya deh, baina ponirino, yo me tonga kecamatan Kesu. Upatu papa dere. Yo, nah yang nonton apa kok? Tidak aku persidan dari nanti. Bintang dunia. Ya teh. Halo. Baiklah, Papa Willy Ulian. Jome Makassar, Upatu papa dere. Halo.
Ya teh prima damai rantai paut umpatu Bapak Deri. Tato Bubun bayi murake umpatu Dokter Sandra. Pokoknya sama abang dikali oleh bersurat. Di pagade le komite na apa malako la kosange. Yo. Komika, tabe komika. Ya teh waina pongpita lamai sangala umpatu sa papana doni. Memang kami ditetapkan ganjar sama ibu. Ya teh waina mama Leni lo mai kasimpo umpatu Papa Doni. Ya teh waina Neni Megi yo mai rambatu. Dokter Marianto Takialo Jawa Jakarta Minta. Ya teh wenna bati ye pe tandulipang domai dolai umpatu Dokter Sandra Bapak Elia versi Sulawesi Selatan umpatu Indesi Guntu Kadundung umpatu Dokteran Sandra Bapak Elia. Ya teh waina batina Pungatara sampai toring Domesi Guntu Kadundung umpatu Dokter Sandra Kabatu Bapak Elia. Apa? Betul. Jalan dulu ke mantan Iya. Umpatu Dokter Sandra Kabatu. Video kah foto? Video. Kan gue bikin video sini. Dia tahu karena saking sudah teman. Dokter Sandra Tombing Batu Bapak anak Elia. Salah baca tuh. Dan lebih dari itu, pada naik atas sini nak pemilik. Waina mati naik baru, damai mariri Bapak umpatu Tobalu. Betul lebih, waina mati naik baru, damai mariri Bapak umpatu Tobalu. Yo. Deputa Grace, yang mementuang umpatu Dokter Sandra Tombing Batu Sababana Elia. Oh, emang kamu dipatuntut tejo na tenong sa bayi. Tontomani pilamir na ko kamu. Iya teto, erepa. Mare pa kumilapuri. Sabara kumitomina. Yo, udah pandai. Mungkin hari Senin. Iya, si Lita. Iya, Lita. Ya teh, wena paparapa tadi derung, jong mepatan urusalu umpatu Papa Deri. Pamina sangan mangka mina. Ya teh, wena Papa
Mikael Loko Uru Pangala umpan tu Bapak Deri. Iya teh Waina Mama Cipto lo memendoe umpan tu Tomalu. Iya teh Waina semamana nata lo may mendoe umpan tu Tomalu. Yo, koda ko pa to mi mani pasitiyo. Iya teh Waina Bapak Pendeta Seluel tangke buat Bapak Goldi Indai Karundung Upatu Bapak Deris. Terima kasih loh. Eta berkat TV. Man kamu mumpung di sini. Tak kotor di pekala minggu percaya yang ngurusi. Tujuan apa ini pribadi. Indo Syambemu dari pamalambe tu sungakmu jatuh tondok nakamasyak kau puang. Tabe lako ambe Indo manarang usura bulan punro toro towintoen ala kece Segundo Karundu Rampung Patu Dr. Sadra Udang Napentiongan Ikau Muda Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Umpantu Bapak Dere Lamentama VIP Dato' po ng Kamaritinan siapa Lesa Alasopa Doko ng Degela Alasopa dari Dato' po ng Kamaritinan Dr. Haryanto Tantialo Doko Jakarta Dato' Kamaritinan na Pagkita sa World Tanke Kami si Bapak Kopi Ide Kaludo Pagkatuan Ilaw si David Tuna Pagkita sa Senate Mase Lawan sa Kala Pagkatuan Ilaw Bapak Doni Dato' po ng Kamaritinan si Bapak Rizky Lawan sa Kala Pagkatuan Ilaw Bapak Doni Dato' po ng Kamaritinan si Ayebiri Lawan sa Kala Pagkatuan Ilaw si Bapak Doni Dato' po ng Kamaritinan na Senate Ajil Lamay Lobe Sakala Pagkatuan Ilaw Bapak Doni Dato' po ng Kamaritinan na si Bapak Arya Lamay Sakala Pagkatuan Ilaw Bapak Doni